loite ho phat hiti chanchu boina anakine ji chun aphat chan video kan pe thepon hi je chun nei na het themuwa angai banga ne hin support jing divin kaung tabe tunia thusim hin se ki diu hi crime thusim ta ahin I het them thei na divin achai na ge nei na ngai pe divin tem na kahin nei je chule hi chi ka channel la hi ama sa pe na navet ahi le lungse nin like subscribe chule share nei na bol pe divin kaung tabe tun thusim chu ga pan pai ngal taw hi te ni 17 March 2025 ni ho hin no me pragati yadap ki tinu hin ajinei jovin ki pa ta in real assignment ahi aji chu kumthum atna ki ngai pi Dilip Singh Yadav to ni som le ni ni masanga 5 March 2025 ni a chu ana ki cheng hlona anahi ki pa na aji pi pen chu ahi le alang langa in sung mi te hovin a ki chen hlon chu phat sa pi ta bin chule ni thum sungin pragati jong hi a chen in sung mi te dei sa na chu ahong changtan Dilip in sung mi te chu akipa the le un henla alang khana Dilip in sunga wang set na honglong ding chun kot kha bula kal ahin se lut lam chu he poiman an he phapo ve 19 March 2025 oraya dibiapur acheng Dilip jinei hi ni som le ni libo inalai anahi holy festival amanjo hin an to na langa akile kitan na to imajo se achai nungin restaurant khana hin bunne dingin akingan Dilip hin a upa Sandip Singh Yadav le aloinu pragati chu pon abolin bela khua na to kachai in lang hong kile kahitai ati pe in Dilip in hi che a phone ball chu bela khu ako na chu abol anahi a ina ko na chu 27 kilometer gamla anahin ga saying chun 40 to 50 minutes a ki gamla anahi nilha chana Dilip in lang ahong kile lo phat chun in sung mi ten Dilip na location head na ding chun Dilip chu call abol tawin hinla a call do zo povin in sung mi te gelda na chu to ding kho ani ji a hong pa hin te ti hi anahi inla jan khang ge jin jong in lang ahong kile tapun chule kol jong ahin bol tapun hi chi phat chun in sung mi te jo se chu alung kham tawin hi ji chun in sung mi te jo se chun Dilip chu kol abol tawin kol ahin la phat chun alang khana ko na ogin chu aja pha nun atimul athau gam jengin ahi hi chi kol chu oraya police ho a anahin police on hitin ahin sei tawin ahi Dilip hi nasat in akitong khan tu hin hospital au me ahin ti tawin ahi akoi dinga jong chu dat mo tho ding ahi aji chu injo jep cha chu insung mi te to phatike cha ki hobu ahin tu a hospital a thu aga he nu chu kidang asama ma tawin ahi heti chun lungjing ta in insung mi te chun hospital lang chu ahin zon tawin ahi le hospital la chun Dilip chu hi lehin ki ka an chu agamu tawin Dilip hi tabanga chu agamu pha non itida na hiti hilsu ahi tadem chule amonu pragati ko ma iti kisei do ding hitam tin alungu ajing hle tan hi hiti chun seilo thailo ahi je chun pragati ko ma chun Dilip thil to ho chu sei do tawin hi chi thu aja chun pragati ding chun thimpi jing abang jing tan akap ja jing tan ama chu iti hle bi ding bot wang chun aka chu hai thei tapun hiti chun pragati chu hospital a ahin pui tawin hospital a Dilip chan chu aven ahi le ama jong akap ja jing tan ahi hi chi pe na po na dan chu hospital a ho jeng jong chun je ahet gam lo ahi tai a hlong ding chu kon ba apel thei ding hamna hiti chun nini sung chu Dilip chu adam jo hamin nini jowin ahin ko anabei tan ahi ni somle nili masang bawa jinei anahin ain sung mi te to nu ma jong lengman lo la ja hitabang tilsu ahong chun in sung chu longjin nan adim gam tawin inla in sung mi ten an het pha lo chu ahile Dilip chu akisu kha hilowin hoita a kigonga ki that zo anahi aji chu postmortem report dungju ya chu Dilip hi aluchang kiwo ahin hiji a chu aluchang asunglang ho chu nasata ke gamdan anahi hichan se jong chu gahi kit lo lai anahi hitia abu jo wa jong chu anung langa ko na pistola ki kap na lai anahi thil abol dan ho chu awewin ahi le mi ki chom mai hilowin hichi thil bol thil go nga chu ama insung mi ma to kisam kai na ne ai ki nin ahi thosim chi dan ga belau hite auraya district a cheng kum som ni la khada upa Dilip Singh Yadav pu cha thum Sandip Akshay le Sachin to ki tho un apa Sumir Singh Yadav in anatun do hydro crane sumkolwe na hi anavet kol khomu anahi apa Sumir Singh Yadav hin hydro machine som leni crane som ananejin UP gama district li sunga hi na anato anahi sumle pai langa chu olmo lo anahi we
hi chi in sunga hi kipa na hong dingin an tai aji chu 5 March 2025 ni le dilip hin phopun na cheng pragati yadap to ki cheng dinga an an hi pragati class som le ni pass nu me ahin ama hi koi madang hilowin au pa loinu naw nu an hi ki nin ama ni hi kum thum lang an ki ngai hlon a hi tai ama ni ki chending thu je in dilip in na sat in boina an to in abul til chun ama ni ki dei ki ngai hi in sung mi ten an het pha lobu an hi je chun dilip ding chun nu me an ve bin ama ni ki dei ki ngai thu in sung mi ten ahin het do pha nun aza da ta bin ama in sung mi te gel chu a hi le in sung khana ko na nu me ni a in sung wa mowa ahong panding chu ana dei lobu an hi alang khana pragati chun midang to ki chen ding him chu ana da thei tapun dilip to bo ki cheng ding in ana pang cha khe jeng tan alang khana dilip jong chu chutima chu ana hi ki ne ama ni hi ti a chu apan cha khe lon phat chun dilip ki pa na ding a hi po le tin a in sung mi te chun a ki chen lon ding chu anu pi ta bin a chainan 5 March 2025 ni chun dilip le pragati ama ho chona dolin an ki chen sa ta bin pragati le dilip chu a ki pa le lonin pragati chan chun in sung mi te asulung lai le tan in sung mi te chu pragati le dilip chunga chun alung lai le on in la dilip le pragati chunga thil phalo lung ding hi in sung mi ten amang wa zong anamat pha lo na hi hindu ho chon na khan na dolin a ki chen zo nili zowin pragati hi a in sung mi te ko ma dingin a chetan alang khana dilip hin in sung mi te to holi chu nom ta in amangun 19 March 2025 ni hin na tong dingin a chekitan dilip hin bela kho a ato ding ho atong chajin in lang hong kile a hi hichi ahong kile thu hi a upa le aloinu pragati phone abolin a sa in a hi alang khana in sung mi ten dilip hung hun ding chu anga un alang khana palia khol lo jaw khana mi khatna sat a ki tong kha khosung mi ni in ahin mu do hlon tan a thi hi sa hlonin a ki chat wal hlon ji chun amani chu azam mang hlonin khosung mi tampi ahin ko khom hlonin nasat a ki tong khapa achun ahin pui hlon tan aki sukhapa condition chu avevin gang chelin khosung mi te chun police so a het sa taven hichi pha chun police so chun ambulance khat ahin pujun medical team ho chun aki sukhapa chu check abolun a hi le a haina a na lajin hi chun agang lamin hospital la nun ajen pai ngalun a hi police on inquiry abol pat gut lai ta un aki sukhapa ko ma phone chu ahong ging tan police on hi che phone chu aga ho piwin a hi le koi madang hilawin dilip in sung mi te an hi ve dilip te in sung chu lungjin nan adim tawin gang chelin hospital agal hong tawin hospital agal hun pha nun dilip chan chu avevin akap cha ja jeng tawin chupet chun doctor pa chun police ho ko ma hitin an sei tai dilip hi koi ham khanin alu chang hi akhet pi in chule mei thalin jong aka me ati pi tai akipat til chun police on hi che hi accidental case danin anagelun hinla alu changa mei chang amu do phanun ama hi lungthim thu ta to gon neya ki that go hidingin gin mona ahin nei ta ben dilip hi lungsit na behela awu omasatwa chujowa thala akap danu anahi hi chun police on dilip in sumi te chu thudo anejun dilip hin melba ahi lo le kitu mopi anei jengem tin do na anei ta ben in sumi ten adon bo nu chu ahi le dilip hi mi phata ahin anato ding bo gel kho mi ahin chule mi to kinil mi zong ahi poi heti chun dilip in sung mi te chun hi cheke sungchang holding in FIR chu apelut tawin FIR apelut zone police on investigation ahin pan tawin ahi alang khana dilip chu akito khana asan wal ta ji chun ni zo 21 March 2025 ni hin damdo zo talowin alei si nin ho anabe tai ni som le ninga masang chun a in sungwa kipa le thanom ta in hin ho amangun hin la tu ni hin dilip in sung hi kanale lisonan alon khumtan a he in sung mi te ding chun achapau I ta apul do uto alang khana amonu pragati kumsom ni abo upa mei thai aso jeng chu alung khampi le ta be na hi pragati jong aka kanan man the su tapun akichen ni hlona hin khulum kaya mangkhom dinga akitep na hlon phat chom cha jeng jong mangman lovin hitia dilip in amolin san hi
apun na le jengin ahi dilip postmortem abol naw report chu mu thejin ahong umkitan dilip atha danu agim nei dan chu police ho jong chu atimulo atho jengin police on thudo anei nawa ahet chenu chu ahi le bela khole dibiapur ke ka a hi chi kisu kha nahi analhunga ahi hi chi thu akhol nawa hin police hon Trinetra system among chabin ahi Trinetra hi Uttar Pradesh government in mi phalo ho ma do na dinga to gun aneyu system khat ahi hi chi system a hi amun muna asanga sim camera akoijun hi chi camera jo se hi control room to connect kibol ahi hi chi system hi police on amangun hi chi lampi chu hol pan tawin hi chi to kilhon chun dilip au pa to ki ho hlon pe na akim vela footage ho jong chu check abolun police on hi chi lampi a CCTV footage ho jo se chu a hol jingun ahi le hi chi phat chun dilip hi bike khana mini to achi pe no footage chu ahin mudo tawin ahi le dilip to kilhon te ni hi koi ahi tadem amani identity hol do ahi na dingin police on akhol pan kitawin hi chi akhol nawa police on information amu uchu kedang asa thei theun dilip hin pupa hi Ramji Nagar ahin ama hi mi phalo anahin thil phalo anabol si a jail jong tampi ve analut khami khat ahi hi chi pe na chu bel a ahong po do pet anahi hi to bang mi phalo khat to mi pha ki bob chu ti za ta khat chu het sa hi hi ji chun police on agang lamin Ramji Nagar chu agaman pai ngalon thudo anei jun ahi le abul til chun Ramji Nagar chun imacha seipun hinla police on khau thim ta ahin do pha nun ahin sei do tan dilip than dinga hi Anurag Yadav in contract ap ahi tin ahin sei do tan Anurag Yadav kitipa hi dilip in sungmi te khat chan ahet kha miu an hi poi hiti chun police on Anurag Yadav chu ahin holun ahin mando kitawin Anurag Yadav amat do zo un police ho chu dilip te in chun aga chewin in sungmi te lungleng wai ta in an omon khosungmi phabe jong ana umun ahi police ho chun dilip loino pragati chu akowun thudo anejun ahi in sungmi ho geldana chu ajipa ke sungchang thudo aneju hinte ti hi anahi hinla lovin police ho to hungkil hon numei constable khanin pragati chu akhuna amanin ahin puitai ichu amu pha novin in sungmi te le khosungmi ho alung hangun police ho chu atingun itidana kamonu o aji beya hiti ahi napui jeng thei diu ham atiwin ahile police on aji chu ain sei tawin ahile insungmi te le khosungmi te ding chun ta san chu a asale in police on hitin asei tawe dilip ki thana chungchang hin aji no pragati khutnung ahi ahin ti tawe insungmi te ding chun dilip chu athi ahi na chungchu na amaunu pragati khutnung gahikit na lai se wang se chu akisama ma jengon kum thum lang chen anaki dei hlona chujowa amani nop na ta a ni som le ninga masanga anaki chiang ai ki hlonin chule in ko tha hin mangkhom ding ai be hlonin hin la wang set ta in alung set pen nun lung set na behelin athat tan hi pragati thi sana akichip na thusim hin mi phalo hon lung set na jong hi kichip na tabang asu do tawin ahi ti hi abe sa ahi hichike si phateke cha het thein diwin kum 2020 lang thusim ga belau hite chi thusim aung ki pat na kum ahi kum sang ni la som ni lai hin hapuna cheng pragati na akuna mitar zakhat agam tha a hi Anurag Yadav cheng anahi kum som ni la ko a upa Anurag hin BSc achai jawa hi khosunga hi anahi Anurag hin to ding tham ding anei pon hin la mi hau sa ta banga hin khomang mi khat chu anahi branded bon keng ko ho akisin gari man tam tama khosunga wale ding wan lenga wale ding chule hotel man tam ho age ding hitabang hin khu chu aman ji a khosunga chu so op abol ji ahi hiche athil bol jo se chu aloi ho le insung mi te suma anabol ji ahi adi ta chu ama hin bike jeng jong nei zo lo mi khat chu anahi adi ta chu akiman cha le na dinga hi tractor ho jong anatol ji ahi Anurag in mi hau sa ta dana hin khu aman hin pragati lung lai chu ahin koi bel bultan amani hi a inu kinai cha cheng anahin hin la amani in ko te hi anakitu povin gamle leisi in amani in sungmi te jong hi weltam pi ve anikina o ahitai anakina ji uchun police ho komge analung khawin ahi
hitia chu amani insung mi te kimelma na hi phat so na kun anahitai hiti hi chun pragati hi anurak to thangphonga ki ho theji thonlo anahi hinla anavel hi jingin ahi anurak in jong pragati chu anadei tho anahi khatwe hi pragati hi gan chaho an pidingin achin ahi le anurak in phat gom kom chu mangchan lekha khatna ama mobile number asunin pragati chu agu in agapin phone ne hin bolin ati pe tan pragati chun phone anei jo lo ji chun zana mi jo se ai mu so ke teng ngole apa mobile chu alan anurak chu ahoji in phone ki ho pan hlon ahin achainan ta mail in jong ahung ki moto ji hlon tan ahi pragati anu so pinu hi oraya khopi ko ma cheng ahin hi je chun anu to khat ve kom kom le achi ji hlonin anu so pinu ina kon chun sai mandira chi danin akilep ji in anurak chu ki moto pidin ako ji in amani jong hotel khana akimuto ji hlonin phat si le hichi hotel achun akimuto ji hlon tan amani kilong se na chu sang che tan pragati in asei je in anurak in jong aminta manus narayan nakonin akhelin anurak yadaw akisa atan ahi hakilong se til honchun ama in sung mi ten amani kilong se na thu hi neu cha jong ane pa po be hinla thudi chu akisel so theidi tapon hichi thu hi alanglanga in sung mi ten ahin hedo tawin pragati in sung mi ten anurak to akichen ding chu phatsa tapowin hinla pragati chun anurak to bo kakichen ding ahi atikitan hiji chun ni se in pragati chu in sung mi te to akina jing tawin khatwe hi anurak to akichen ding hlon thu ahin numei nu hin athajung anaki atan kha in ahi anurak hin mi hau sadan ta hin khu aman hi pragati hi anabe sa jing ahin hiji chun pragati ong hin anurak hi mi hau sata dana anagel kha a ata asan ahi hiji chun anurak to kikicheng le nom ta a hin khu kaman thei ahi ti hi anagel jing khat chu ahi hichikeu se chu hilowin pragati a unu parul chu 2019 kumchun mi hau sa crorepati khat to anaki chengin a unu jinei do nu chun adei angai zo se akicho zo ho chu aven ma banga anurak to kichena hin khu aman ding ho chu anagel ji anahi hinla insung mi ten anurak to akichen ding chu aphat sa pi lo diu chu hoi ta in a hechin ke jin ahi izem tin kicheng hlon jong le pragati in atuk bang hin khu hi anurak in api zo loading ahi aje chu anurak hi mi hausa in sunga kon hilo anahi pragati in atuk hi asana sang anahin ata aman nom mi zong anahi hi chun pragati hin amadu amna lungtup ho molso ahi theina dingin anurak lungsunga hin adiabal lungthim phalo muchi chu tu pe ding ahin ngai tu tan kum sang ni le som ni le ni ahong hong kitan parul a unu ji ganei na insung mi te chu sum le pa ya house ta insung khat chu hi we ama ho insunga dilip long chu jinei nai lo anahi hiji chun aso pinu parul ki mu pi ding chun pragati jong chu a unu kom chun ache jing tan alang khana dilip in jong a unu in kote in chu anga phajing tan hiji chun pragati to dilip chu akimoto jing hlon tan ahi hicha kon chun gamleng hon sa ka ding a hol wa amu bangu khun pragati in jong dilip chu ain be pantan pragati hin lungthim thu ta alunggel nei pumin thang ahin kam pantan dilip chu ain kenai pi zep tan ahi le pasal ho chu het saw ma bangin dilip jong chu pragati thang kam chun aung o pai ngal tan ahi pragati hin alungkhima thil phalo agyal chu kum thumlang zen aselin dilip chu akidei pi danin a umjigin kidang ta kha chu ahi le hichika ala chun pragati hin dilip chu anurak to jong akimutu sa in loile pai phata bangin asem ki nin ahi investigation na ki modung zu jin dilip le anurak hi insta a follow jong akibol to hlondan ahi hichikeu chu hilawin dilip in anurak post bol ho jong comment abol ji in pragati le anurak hi i changei gila ki bop hlon ham ti hi dilip in neu cha jong an he pha lo ahi anurak le pragati hi ki thul hlona dilip mi pha he hot pa chu thang kam hlona chu o de he an hi tai dilip chu akidei pi bangin abolin alang khana anurak to akingai de he ki hlone ato gon dung zui hlon chun pragati chun dilip chu akita asan sa atan pragati hin nang bau kalung set nahi nang lovin ke hing zo ponge atin ahile dilip mi phade du pa chu pragati thang kam chun o de khe tan hichi pha chun dilip jong pragati to
kichen ding dei na zalin a in kote to jong sang ta in akinil tabin ji ka nei le pragati to bo kichen ding a hi atitan alang khana pragati hin ama su mang na ding lungthim asiam le le in ato gon ake akhat hi akisai bang bang a hitan heti chun in sung mi te anu pha na bin cheng jong ang kicheng hlon tan hin la hichin mei nu hi alung thim thep dan chu alung thima to gon anei chu asel na lajin a hi asatan lung thim put chun dilip thana ding bo chu anagelin a hi nui heu cha le mai lai sela a chu adi ta chu ki chat ta khat chu anahin hin la dilip in sung mi te chun anata asan ma ma on phat chom ka lovin dilip in sung mi te dei sa khat chu ahung chang kit tan a he ama ho dan dong zu ya bolding zo se bol chai pha non pragati chu nili zovin anu te in lang achetan in lang achi lo na yong chu thil dang ji hilovin anurak kimu pi nom ji an hi ki ne somle sagi March 2025 ni hin anurak to anakimoto jing hlon na hotel chun achetan hichimun na chun real khat asiemin ga wedding chun ajine ji a ki pa danin akilangin hinla hichi hotela ko na hi agu a adia bal lung thima to gon anane jing chu achai na khat sem ding lunggel anane dan zo a hi akipati la ko na pragati lung thim chu a hi le dilip hi ki kidei pi intin achai na le tha do ding ti hi an hi hichi ho abol lo na aji chu a hi le dilip nei le go ho akrola sim chanding lunggel anane ji a hi nei le go achan zo teng hichi nei le go wa chu anurak to nom ta hin ko manding lunggel anane a hi hiji a chu ama gela chu dilip hi thajong thading hinla koi magin mo kai loading ti hi an hi hichi to gon su buling a hi thein ding in anurak in durlap yadav amang chaki nin durlap yadav hi kina akibau le criminal background nei mi khat an hi durlap yadav hin kil bolding dan ho a het chin phanen ramji nagar chu agui son kitan ramji nagar chun dilip thana ding chun dangkalak ni anakila in lakhat chu na ato masangin akila in lakhat chu na ato jovin anikila e inla anurak le pragati chun sumchuja chu anei hlon pon pragati hin sangsom sagi anei jin nangka sangsom thum chu dilip koma akithum hinalai se na ahi ama suma ama ki thana ding to gon anache jing chu dilip hin anahet pha him lo anahi gel jong anakel pha lo khat chu hiding dan ahi hin khwa dinga akichen pi aji in hitabang longgel chu nejin te tin kunba agel do ding hamna alang khana pragati chun lakhat a khol do tan lakhat aling lo chu anurak in a hol tan tol thana dinga somho asu kim hlon phat chun atha ding dan to gon anei na wahin mi nga azawon khatna in anurak pragati dulap yadav ramji nagar chule siwam yadav ahive ama ho hin phat wom kom vel hi jing tawin atha go danu chu ahile athi dan chu akisu kha ji hama thidana thading lunggel an he 19 March 2025 ni hin dilip in bela ko akona ahung kile masang hin pragati ahin phonin asay petan ahile pragati in jong apet pe nin anurak chu phone abol in dilip namun chu asay pi paitan ahi anurak in dilip chu ako mudingin dulap ramji nagar le sivam yadav chu amun chan agatha lungin dilip chu ako mujawin hichimuna kon chun ahung kile kitan ahi hichizowa kon chun ama ho thum hin dilip chu ahin jui pantapin mun thip khat alun phanun hydro atol chu akham tangun hichiphat chun mi phalo thum ho chun kakar u ase in nei ki thopi un atitabin ahile dilip in jong nagari u asit namun chu nei bet sa un chutile ka ki thopi thei dingu nahi atitan iti abai thena anu phat chun apache bike khat chun ahin pu uvin gari namun ve sa dingin kilep na in anejun ahin pu jun pallia kho lo jaw khana ahin puilu nun hichipe na chun ramji nagar loi pa sivam chu bike khana hichikom mun chu ahung hung pai ngal tan dilip chun hichimun chu aven ahile karla amutapun ipja hichikom muna chu ahin pu joham ahe thei tapun itia ima jonggel man lowen mi thum ho chun ama chu avo pai ngal tawin abul til chun havoin avo ovin chujowin pistol bat na jong aluchang chu wel tam pi ve ta nun hiti chun avo pe nu chun dulap chun anung langa konin mei thal chun aluchang ahin kap pi tan he ama ho gela chu dilip hi athi hitan te ti ahin hi chun lola ya chun dilip chu ada laun ajam mangam tawin he hinla dilip chu thala kap je un athi de pun
cinema ho a ibe nuku ahile khat be akap leo ki ba thal se jeng ji u ahin hin la ata a hitabang ana hi ji di lo ana he apet pe na athi na dinga chu brain tissue hi asu set zo ngai ana he ichikes ahin 0.315 burgan chang amanu ahin ichimei chang hi sipai hon aman bangwa thal chang hat ana hi lo ana he dilip hi thala akap je wa thi hilowin alu chang abu na wa chu alugu hi ke kha a alu zong asu set kha ji a thidan ana hi joy heti chun hospital la jong ni sung anadam zo na lajin achainan anadam do zo tapoi anurak le pragati ke la chu chingthei ta thil bol dana kigel hon ahin hinla police on cctv footage amu do zo wa konin ban nei chan athat ho chu mat do ahi gam tawin ato gon hlon jo se jong ahong ki phongjal gam tan ramji nagar pragati le anurak ki mathu aja hlon pha nin durlap le sivam yadap chu anajam manglon ta na he amani hi mat do ahi thein dingin police on amani umna sei thei ho chu dangka sang som ni le sang nga pi dingin aphong do tawin muntam pi in checkpoint zong ana semun achainan nisim somni lesagi March 2025 ni hindu lap le sivam hin police checkpoint khat palgal kaiding agut lon pe nin police on an heaven hiji chun amani zong azam lonin thal zong atha lonin hichi phat chun police on zong amani chu akeng lon akap pe un sujobin aman man pai ngal tawin police on amani akon chun pistol ni achang chule bike khat mobile ni aadhar card le dangka sang thum ama thawin hichi mi nga ho chunga BNS section 103 1 tol tha ji agot na BNS section 61 2 BNS section 3 5 pan khum ahi hichi case ahi proof ahong hi le khaili hong hi diu ahi lo jong le hin kho sunga songkul tang diu ahi tai hinla konin itabanga thutan hla na hin nei ding hamwang sei the ahi nai poi achainan ga veleu hen pragati hin di ta chu anurak jong hi along se ta ta an hi poi anurak hi bon hoi hoi le gari ho a awa le le wan leng ho a akhul jin ho chu avet na ama to ki cheng le nom ki santi ti bo anage a hi alang khan na anurak hi a hi ki le aman na tong lo mi nei mi go wa ki bol theisa bailam cha somoding lunggel nei mi an hi ki nin hi chun kanam mi te ho hi chi thusim hi khilnan nei ma yu hi te loi te ho tu nya thusim sei theu chu hi chan chu hi ta hen lang a chai na chan anangai zo se le phat tina tan ti nei lo wa ina support jing ho na chung che wa ki pa thu kain sejin aban teng thusim tha khat to ki ma to ki taw hi te